Pržene kremenadle su mnogima omiljeno jelo, ali problem je što mogu da ispadnu suve i tvrde. I zato sam napravila ovaj video da vidite kako možete jednostavno da ih spremite da unutra budu sočne, a s polja fino hrskave. Za pripremu kremenadli morate da obratite pažnju na par stvari. Kad kupujete kremenadle, birajte one deblje i sa koskom, jer će tako ispasti sočnije. Izvadite meso iz frižidera bar 30 minuta pre prženja. Meso obavezno dobro natapkajte papirnatim ubrusom, jer ćete tako ukloniti nepotrebnu tečnost. Zatim u meso obilato utrljajte so i biber. Za prženje mesa najbolje da koristite veliki tučani tiganj. Iako ga nemate, obavezno ga nabavite. Super je za prženje bilo kojeg mesa. Najpre zagrejte tiganje na srednje jakoj vatri, a zatim mu dodajte ulje, obično ili maslinovo. Kad je ulje dobro zagrejano, stavite meso da se prži. Zavisi od količine kremenadli, ali ja obično stavim po 3 komada u tiganj. Ja ne koristim klasičan način prženja, da prvo pržim jednu pa drugu stranu, nego okrećem meso na svaki 2 minuta. Na taj način ćete dobiti ravnjeno isprženo meso koje neće da zagori. Tako pržim i ostala mesa. Dakle, posle 2 minuta okrenite kremenadle i tako ih prevrćite sve dok se na njima ne napravi zlatno brown korica, to jest sve dok se dobro ne isprže. To može da traje 8 do 12 minuta, zavisi od debljine mesa. Inače, obavezno pecite i ivice kremenadli. Kad su kremenadle gotove, uvijte ih u aluminijumsku foliju i nek u njoj ostoje 5 do 10 minuta. Ovo važi za bilo koje meso, jer će se tako sokovi u mesu dobro distribuirati. Kad ste završili prvu turu, dodajte novu turu mesa. Preostalu moč u tiganju nemojte nikada bacati, već je iskoristite da u njoj propržite hleb koji ćete služiti uz meso ili napravite sos od moče. U tiganj u kome su se pržile kremenadle stavite puter. Smanjite temperaturu na srednju jačinu, pa dodajte par čenova belog luka i par grančica timijana, to jest majčine dušice. Također možete da koristite žalfiju ili ruzmarin. Dodajte punu kašiku senfa, dodajte punu kašiku brašna ili gustina, pomešajte sve i na kraju postepeno dodajte piliću supu. Kuvajte sve uz mešanje dok ne dobijete gusti sos. Provjerite ukus i dodajte so i biber ako je potrebno. Možete da vratite meso u tiganj da pokupi sos ili sos prelijte preko kremenadli uoči služenja. Ja najviše volim da služim kremenadle uz pire krompir i zelenu salatu. Ispod videa sam stavila listu raznih priloga koji lepo idu uz pržene kremenadle. Uživajte!